On aeg alustada tänast jumalateenistust, olge head, leiame endale kohad. Kellel on kaasas mobiiltelefoni, lülitame selle välja. Ja meie esimene laul, mida me koos laulame, kannab pealkirja Halleluuja. Olge head, istume. Kallid sõbrad, õed-vennad. Дорогие друзья, братья и сестры, Tere tulemast siia saali. добро пожаловать в этот зал. Tere tulemast arvutite ja televiisorite taha. Добро пожаловать к вашим компьютерам и телевизорам, Vaatama meie ülekannet. смотреть нашу передачу. Ja ma usun, et kui te kogu oma hinge ja südame panete siia, siis te lähete siit ära muudetuna. И я верю, что если вы все свое сердце вложите сюда, то ваше сердце выйдет отсюда измененным. Ja need, kes on ekraanide taga, И те, кто сейчас перед экраном, samamoodi teie elu muutub. также и ваша жизнь изменится. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik jumalateenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel ja et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву святую, живую, благодатную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная.
mõtleme täna, kuhu me oma usus oleme jõudnud Давайте подумаем о том, куда мы дошли в своей вере ja kuhu me tahame edasi liikuda. и куда мы хотим прийти. Teate, kristlus ei ole sooloprojekt. Знаете, христианство – это не единоличный проект. Ja sellepärast on meil koguduses erinevad grupid, erinevad suhted, Поэтому в церкви у нас различные группы, различные взаимоотношения, et me saaks toetust siit edasi minna, kuhu me oleme jõudnud. чтобы мы бы могли бы получить поддержку в том, куда мы уже пришли. Ja need noored, kes tulevad peale, keda ristitakse, И те молодые, которые приходят и крещены, ja nad ühinevad meie perega ja nad saavad samamoodi samasugust toetust, nagu meie saame. и присоединяются к нашей семье, и получают ту же поддержку, которую мы получаем. Ja ma usun, et see aasta kõigile meile vaimses mõttes on alanud hästi. Я верю, что этот год в духовном смысле для всех для нас начался хорошо. Täna on juba teine nädal veebruaris. Сейчас уже вторая неделя февраля. Ma usun, et paljud meie unistused, paljud meie soovid, paljud meie püüdlused on juba täitunud. И я верю, что многие наши стремления, мечтания, они уже сбылись. Ja ma tahaks väga südamele panna, kallid õed ja vennad, ootame endalt muutusi. И я хочу положить вам, братья и сестры, на сердце, чтобы давайте ожидать изменений. Ootame seda, et me läheme siit ära muudetuna. Давайте ожидать того, что мы сегодня выйдем отсюда измененными. Ootame seda, et järgmine nädal, kui me gruppides kokku saame või kahekaupa, et me läheme ära nendelt kohtumistelt muudetud inimestena. И что на следующей неделе, когда мы будем встречаться либо в группе, либо один с одним с кем-нибудь, то мы выйдем оттуда измененными. Ja nagu Paulus siin kirjutab, ärge muganduge praeguse ajaga. И как Павел говорит, не становитесь подобными сегодняшнему времени. Ärge laske ennast muuta mingil poliitikal, mingitel viirustel. Не допустите изменения, которые влияют на вас через политику или, может, какой-то вирус. Saage kinnitatud usus, sest see aeg, mis me siin veedame maa peal, see on väga lühike. Укрепитесь в вере, потому что время, которое мы здесь живем на земле, оно короткое. Kohe-kohe oleme Jumala juures, kohe-kohe on taevas. Скоро-скоро мы будем уже на небесах, будем у Бога. Palvetame, et see koosolek läheks tõesti meile südamesse. И давайте молиться за то, чтобы это собрание действительно зашло нам в сердце. Jumal kallis isa, meie looja. Бог, Отец и наш дорогой Создатель. Aitäh, et sa oled meid hoidnud tänase päevani. Спасибо, что Ты сохранил нас до сегодняшнего дня. Aitäh, et sa oled säilitanud meie usu. Спасибо, что сохранил нашу веру. Isa, aitäh, et kõik hea tegelikult tuleb sinust. И спасибо за то, что все хорошее идет от Тебя. Kõik segadus siin maailmas, kõik imelikud asjad tulevad meist, isa. Все непонятные ситуации и всякие трудности исходят от нас. Samuti ka patt. Точно так же и грех. Isa, puhasta meid täna siin ja anna meile uut visiooni, uut nägemust siin praegu. И Бог, очисти нас от наших грехов и дай нам новое видение и новое понимание сегодня. Isa, aita meil vaadata sinu peale. Отец, помоги посмотреть на Тебя. Aita meil alluda sulle. И помоги нам подчиниться Тебе. Aita meil alluda sellele, mida me loeme sinu sõnast. Помоги подчиниться тому, что мы читаем в Слове Твоем. Ja õpeta meid armastama sind. И помоги нам любить Тебя. Õpeta meid armastama üksteist. И любить друг друга. Ja õpeta meid armastama kadunuid, Любить потерянных. kes ei ole saanud lepitust sinuga. У кого еще нету этого примирения с Тобой. Isa, ma palvetan kõikide abivajajate ja haigete eest meie И koguduses. Бог, я смотрю на всех, кто нуждается сейчас и больны сейчас. Jumal, saada oma inglid nende juurde, kes on haiged. Я молю Тебя за то, чтобы Ты послал бы своих ангелов к тем, кто сейчас болен. Ja aita näha füüsilisi vajadusi, mida me saaks teha nende heaks. И чтобы мы увидели бы, какие физические нужды мы могли бы удовлетворить. Kui kaugele, kui pikad on meie käed neid abistada. И насколько далеко могут дойти наши руки в помощи. Isa, me täname sind lihtsalt sinu armu eest, et sa oled meid päästnud läbi armu ja asetanud
oma armsa poja riiki. И Бог, я благодарен за эту милость, которую Ты положил на нас и допустил нам быть в царстве Сына Твоего. Isa, see on kõige suurem privileeg olla sinuga koos. See on nagu me oleme võitnud kõige suuremad lotovõidud, mis siin maailmas üldse pakutakse. И это такая большая привилегия быть вместе с Тобой. Это как будто мы выиграли самые великие лотереи в этом мире. Aitäh veel kord meie pääste eest. И спасибо еще раз за наше спасение. Palvetame Jeesuse Kristuse läbi. Amen. И молимся во имя Сына Иисуса Христа. Аминь. Üks teade kogudusele. И одно сообщение церкви. Nimelt järgmine pühapäev Следующее воскресенье. tuleb meil korjandus siin, nagu me tegime jaanuari alguses, jaanuari esimene nädal. У нас будет сбор такой же, как мы делали в начале января для Ja нуждающихся. me korjame seda abivajajatele ja haigetele, kes vajavad tõesti abi. Да, мы собираем деньги именно для тех, кто действительно болен и кому нужна материальная помощь. Et palun võtke kaasa sularaha. Пожалуйста, возьмите с собой наличные деньги. See korjandus on sularahas. Это будет наличными Me деньгами. teeme seda täpselt samamoodi, nagu me tegime jaanuari alguses. Это мы делаем точно так же, как мы это сделали в январе. Aitäh teile. Спасибо Head вам teenistust. и хорошей службы. Laulame kõik koos järgmise laulu, milleks on Elu ehitan. Iga laulu, mis siia laulda saab. Väärt kogu kiitust, mis siia tuua saab. Väärt iga hingetõmmet maailmas, elame su jaoks, elame su jaoks. Jeesus kõrgeim kõigist nimedest, Jeesus me päästja, pole ühtki teist. Väärt iga hingetõmmet minu sees, elame su jaoks, elame su jaoks. Püha, pole teist su sarnast, pole sulle võrdset, avan silmad imetluses. Näita, kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna, armastama teisi mu ümber. Väärt iga laulu, mis siia laulda saab. Väärt kogu kiitust, mis siia tuua saab. Väärt iga hingetõmmet maailmas, elame su jaoks, elame su jaoks. Jeesus kõrgeim kõigist nimedest, Jeesus me päästja, pole ühtki teist. Väärt iga hingetõmmet minu sees, elame su jaoks, elame su jaoks. Püha, pole teist su sarnast, pole sulle võrdset, avan silmad imetluses. Näita, kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna, armastama teisi mu ümber. Püha, pole teist su sarnast, pole sulle võrdset, avan silmad
võrdsed, avan silmad imetlusest. Näita, kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna, armastama teisi mu ümber. Püha oled Jeesus armas, pole sulle võrdsed, avan silmad imetlusest. Näita, kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna, armastama teisi mu ümber. Elu ehitan su armastusel, see on kindel alus. Usaldan vaid sind ma täiesti ja iialgi ei kõigu. Elu ehitan su armastusel, see on kindel alus. Usaldan vaid sind ma täiesti ja iialgi ei kõigu. Pühapäeva kõigile. Святого воскресного дня всем. Me oleme jõudnud tänase teenistuse erilise ajani. И пришли мы сейчас в своем служении к причащению. Me võtame koos armulauda. У нас будет причащение. Aeg, kus me räägime Jeesusest. И время, когда мы говорим об Иисусе. Kellegi jaoks tähendab Jeesus ajaloolist tegelast. Кому-то, может быть, означает Иисус просто исторической личностью. Kellegi jaoks on see nimi mõnest jõululaulust. Для кого-то это песня со времени Рождества. Kellegi jaoks tähendab Jeesus kõike siin elus. Для кого-то означает все в этой жизни. Jeesus, kes on ehitanud silla. Иисус, кто построил мост. Sild, mis ühendab siinset maapealset igavikuga. Мост этой жизни, нашей жизни с вечностью. Luuka 28, 20. teine osa. И мы прочитаем вместе Лука 28 глава из 20 стиха, Матвея 28 глава и вторая часть. Mattuse 28, 20. teine osa. Матвея 28, 22 часть. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. «И се, я с вами во все дни до скончания века». Esimest korda siia saali tulles ja piiblit lugedes И первый раз, когда я пришел в этот зал и начал читать Библию, sain aru, et minu elu vajab muutmist. я понял, что моя жизнь нуждается в изменениях. Ma olin proovinud elus seda kümneid ja kümneid kordi. Я пытался это сделать десятки раз. Kahjuks see ei õnnestunud. К сожалению, это не получилось. Ma võisin väljast paista väga hea, И я мог выглядеть снаружи хорошо. kuid mis minu sees toimus, oli täis õudust. Но то, что было во мне внутри, это было просто ужасно. See oli andestamatust, Там было прощение, vihkamist, ненависть, valetamist обман ja kõike seda. и все тому подобное. Kui me loeme lugusid piiblist, Если мы изучаем истории из Библии, ja neid on väga palju, и их много, kus inimesed kohtuvad Jeesusega, где люди встречаются с Иисусом, need kohtumised on väga erilised. эти встречи особенные. Nende inimeste elu saab muudetud. И жизни этих людей меняются. Üks väike koht И один небольшой отрывок ühest naisterahvast, о женщине, kes oli veretõbes pikki aastaid. которая болела годы и годы. Ja ma usun, et ta püüdis ennast ravida kümneid ja kümneid kordi, И она пыталась себя излечить десятки и десятки раз, aga ei õnnestunud.
но ничего не получалось. ja üks hetk ta nägi võimalust. И в один момент она увидела возможность. Võimalust, mis andis talle Jeesus. Возможность, которую дал ей Иисус. Markuse 5, Марка 5 глава, 28 esimene kord. 28 стих, это первое место. Markuse 5, 28. Sest ta ütles, kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin. Матфея 5, 28. «Ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». Siit edasi Markuse 5, 34. И дальше Марка 5, 34. Mis siis juhtus? Jeesus lausus aga talle, tütar, sinu usk on su päästnud, mine rahuga ja ole terve omast vaevast. Он же сказал ей, черь, дочь, вера твоя спасла тебя, иди в мир и будь здорова от болезни твоей. Selle naise elus toimus ime, В жизни этой женщины свершилось чудо, kui ta kohtus Jeesusega. когда она прикоснулась с Иисусом. See saal on täis imesid. Этот зал, он полон чудес. Te kõik olete kohtunud Jeesusega. Вы все прикасались и встречались с Иисусом. See ei ole hetk, vaid see võib toimuda iga päev. И это не какой-то один момент, это может происходить каждый день. Minu elus on olnud erinevaid aegu. И в моей жизни были различные времена. Lihtsamaid Были времена попроще ja keerulisemaid. и были посложнее. Kuid üks asi, mida Jeesus pole mitte kunagi teinud. Но одна вещь, которую Иисус никогда не делал, Ta pole mulle pööranud selga. Он не отворачивался от меня. Ta on alati minu poole. Он всегда смотрел и был на моей стороне. Mitte kunagi. On ta alati mind oodanud. И Он всегда меня ждал. Luuka 23, 33 ja 34. И Лука 23, 33, 34. Luuka 23, 33, 34. Ja kui nad tulid sinna paika, mida hüütakse pealuuks, siis nad tõid Jeesuse sinna risti, samuti kurjategijad, ühe temast paremale, teise vasakule. Aga Jeesus ütles, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Aga nemad heitsid liisku tema rõivaid jagades. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. Jeesusel oli ristil käed laiali. У Иисуса на кресте были руки распростерты. Ja need käed olid naeltega kinni löödud. И они были гвоздями пронзены и прибиты к доске. Kuid tema süda andestas nendele inimestele. Но его сердце, оно простило этих людей. Ka sellel hetkel oli tal andestust ja armastust nende inimeste vastu, kes olid seal. И в это время у него было и прощение, и любовь к людям, которые были там вокруг. Samas ka täna siin saalis. Точно так же и сегодня в этом зале. Jeesus tahab teid kõiki emmata. Также Иисус вас хочет всех обнять. Kuigi tal on käed risti peale kinni löödud, Несмотря на то, что у него руки пригвождены к кресту. tahab ta läbi armulauda teid toetada. Он хочет всем дать милости и поддержать, Et me kõik jõuaksime lõpuni, чтобы мы все дошли до конца, taevasse tema juurde. на небеса к Нему. Paletame kõik koos. Давайте будем молиться вместе. Kõige vägevam Jumal taevas. Всемогущий Бог на небесах. Meil on aeg armulauaks ja mõtiskluseks. И у нас сейчас время для причащения и для размышлений. Kuidas me oma elu elame? Как мы живем свою жизнь? Meil on sisemine mina ja välimine mina. У нас есть у каждого внутренний «я» и внешний «я». Ja sinu jaoks on oluline see, kes me oleme seest. И для тебя важно же то, какие мы внутри. Sina näed kõigi meie eksimusi, Ты видишь все наши прегрешения, kuid sa annad alati võimaluse kahetseda.
но всегда даешь возможность покаяться. uuendada oma sisemist mina. Обновить себя внутри. sa oled alati oma silmadega meie poole. Ты всегда смотришь на нас. sa ei pööra mitte kunagi meile selga. Никогда не отворачиваешься от нас. Samamoodi nagu ristil sa võtsid kanda meie patud. Точно так же, как на кресте ты принял все наши грехи. Et meil oleks täna siin usk ja lootus olla igavikus sinuga koos. Чтобы у нас, у каждого здесь сегодня и сейчас была бы вера и уверенность в будущем. Palun õnnistada leiba ja viinamarja mahla И, пожалуйста, благослови этот виноградный сок и хлеб, ja neid mõtteid, mis me mõtleme. и те мысли, которые мы будем думать. Läbi Jeesuse palvetan. И через Иисуса молимся. Amin.
Jätkame ühise lauluga. Laulame laulu Minu laul. Laul halleluuja sulle, laul halleluuja sulle, laul halleluuja sulle, laul halleluuja, laul halleluuja, laul halleluuja sulle. Jeesus on surnud meie, Jeesus on surnud meie, Jeesus on surnud meie eest, Jeesus on surnud, Jeesus on surnud, Jeesus on surnud meie eest. Jeesus nüüd elab meies, Jeesus nüüd elab meies, Jeesus nüüd elab meies eest, Jeesus nüüd elab, Jeesus nüüd elab, Jeesus nüüd elab meies eest. Jumala riik nüüd tulnud, Jumala riik nüüd tulnud, Jumala riik nüüd tulnud on, Jumala riik, Jumala riik, Jumala riik nüüd tulnud on. Laul halleluuja sulle, laul halleluuja sulle, laul halleluuja sulle, laul halleluuja, laul halleluuja, laul halleluuja sulle. Olge head, istume. Kallis kogudus, rõõm seista siin teie ees ja koos jätkata Дорогая Vana церковь, Testamendi uurimist. дорогая церковь, большая радость стоять здесь сейчас перед вами и продолжить изучение Ветхого Завета. Ja tänane kõne pealkiri on Kellele sa loodad? И название сегодняшней проповеди «На кого ты полагаешься?». Ja me kõigepealt loeme koos Jesaja 11:10. И для начала мы сразу прочитаем Исайя 11 глава, 10 стих. Sel päeval sünnib, et Iisai juurt, kes seisab rahvaile lipuks, otsivad paganad ja tema asupaik saab auliseks. «И будет в тот день корню Исаеву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Ja nagu me rääkisime juba ja tükk aega oleme rääkinud, siis Jesaja raamat sisaldab väga palju prohvetlusi Jeesusele. И как мы уже изучали и много раз говорили, что в книге пророка Исаии очень много пророчеств о Иисусе. Ja eelmisel pühapäeval, kui me tegime armulauda, siis ma lasin läbi ühe tehnilise vea, ütlesin teile Jesaja 46:9, aga see piibli koht oli Jesaja 49:6, nii et saame täna lugeda ja selle vea parandada. Сегодня мы поправим ошибку, которая была в прошлый раз в отрывке, который я тогда использовал на прошлой неделе в причащении. Kõlas Jumala sõna, nii nagu ta seal on kirjas, aga viide oli minu poolt vale. Я зачитывал правильный отрывок, но сказал неправильное место. Aga vaatame koos. Давайте исправим вместе. Sellest on vähe, et sa mu sulasena taastad Jaakobi suguharud ja tood tagasi Iisraeli jäägi.
ma panen sind paganaile valguseks, et mu pääste ulatuks ilmamaa ääreni. Исайя 49:6, и он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до конца земли». Ja tänaseks esimeseks punktiks on, Jumalal on lahendus, aga meie mõtteviis ja süda proovitakse alati läbi. И название первого пункта в сегодняшней проповеди – это «У Бога есть решение, но наши мысли и сердце будет проверено». Ja huvitav perspektiiv on see, kui me loeme Vana Testamenti, siis me kogu aeg praegu koos kogudusega tuleme kronoloogiliselt järjest ettepoole. И одна интересная точка зрения – это на то, как мы читаем Библию, что мы по временному промежуткам времени зачитываем книги из Библии. Ja see slaidide taust siin ka natukene meenutab seda, et on olemas ajaratas, kus me siis keerame, kui me läheme viidetega Uute Testamenti, siis me oleme ajas lähemal ajal meile, ja kui me läheme tagasi, siis me oleme ajas, mis on enne Kristust. И также сегодня в нашем уроке будет перемещение во времени. Мы иногда будем перемещаться во времена ближе к нам, это в Новом Завете, и в то же время иногда будем возвращаться обратно в Ветхий Завет. Ja miks see on oluline, et me näeksime seda suures perspektiivis? И почему важно смотреть на вещи в большом контексте, в большой перспективе? Läbi selle me mõistame, missugune on Jumala iseloom. Läbi selle me mõistame, et Jumal on hea ja meie inimesed tegelikult oleme need, kes kaugeneme, kes teeme vigu, kes lubame endale valikuid, mis ei ole ehitavad. Если мы посмотрим на широкую картину, то мы можем увидеть, что на самом деле характер Бога, он не меняется, и он остается таким же, как и был, и как и в данный момент. Но мы, как люди, можем отойти от Бога. Ja Vanast Testamendist me loeme, et inimestel on samamoodi alati võimalus pehmendada oma süda ja kuulata Jumalat. И если мы изучаем Ветхий Завет, то мы тоже видим, что всегда у людей есть возможность смягчить свое сердце и покаяться. Nii et lugedes isegi neid keerulisi aegu, kus Juuda ja Samaaria, nii-öelda põhja ja lõuna kuningriigid siis võitlevad omavahel ja on nii-öelda sõjalistes suhetes. И если мы изучаем и читаем о тех сложных временах, когда Иудея с Израилем были в тяжелых взаимоотношениях, даже в состоянии войны, Toimub igasuguseid asju, siis Jumal on tegelikult muutumatu. Me näeme tema armastust. и несмотря на все эти события, мы все равно видим, что Бог, Он неизменен, и мы можем увидеть Его любовь. Aga ainult tänu sellele, et me vaatame õiges perspektiivis. Но это возможно увидеть только благодаря тому, если мы посмотрим на более широкую картину. Ma olen kohanud ka selliseid emotsioone inimestelt, kes on avanud Vana Testamenti, et seal on nii palju kurjust ja vastuhakku ja selliseid asju, mis üldse ei toeta. И в то же время я видел и слышал, как люди, которые изучают Ветхий Завет, может быть, среагировать на это, что ну как, там столько много злобы, непримирения, противостояния. Ja kuidagi inspiratsioon sõna uurida jaheneb. И там вообще нету мотивации даже изучать то, что там сказано. Jumala sõna lugemise ülim eesmärk on see, et ma mõistaksin päevast päeva, mis on Jumala vaade minu mõtetele ja valikutele. Великая цель изучения Библии заключается в том, чтобы я бы понимал бы то, какое видение есть у Бога. Ja ma olen väga tänulik, et me oleme loodud vaba tahtega ja valikute tegemisel
täielikult vabad ja ka võimekad neid И я valikuid tegema. очень рад, что мы все созданы с возможностью выбора, что и как нам делать. Aga see võib meile teha ka palju valu, mis on tegelikult hea. Eriti siis, kui me mõistame, et me pole need, kes me ideaalis tahame olla. И в то же время, конечно же, вот именно эта возможность выбора, она может причинять нам боль, потому что мы в конце концов видим, что мы совсем далеки от того идеала, где мы могли бы быть. Ja ka valik uurida Jumala sõna on meie vaba valik. И даже выбор изучения Слова Бога – это наш личный выбор. Vaatame Uues Testamendis järgmise piiblikoha, mis on Heebrealastele 4:12. И давайте прочитаем из Нового Завета послание к евреям, 4 глава, 12 Mis стих. just räägib sellest, et kui sa avastad midagi enda kohta, siis see võib teha sulle valu ja sunnib sind otsima väljapääsu. Который как раз об этом и говорит, что если ты читаешь, то может в какой-то момент понимание о себе причиняет боль и заставляет искать выхода из этой ситуации. Aga las sõna räägib enda eest. Давайте Слово Божие будет говорить за Sest себя Jumala само. sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Ибо Слово Божие живое и действенное, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Ja siin me võimegi liikuda juba teise punkti juurde tänases kõnes, et meil on vaba valik, kellele toetuda ja kellelt nõu küsida. И здесь как раз хорошее место, чтобы перейти к следующему пункту. У нас есть выбор в том, на кого опираться и у кого спрашивать совет. Me oleme jõudnud oma ühise lugemisega perioodi, mida illustreerib siis tänane nimi peatükk Jesaja 20. peatükist. И мы сейчас в своем изучении Библии пришли к такому отрывку, который хорошо иллюстрирует отрывок из Исаии 20 главы. Ja me loeme Alekiga selle peatüki ette, see on lühike peatükk. И мы зачитаем этот отрывок, он короткая глава. Sel aastal, kui väejuht, kelle Assuuri kuningas Sargoon läkitas, tuli Astoodi ja taples Astoodi vastu ning vallutas selle, sel ajal kõneles issand Jesaja Aamotsi poja läbi, öeldes, mine päästa kotiriie oma niudeilt valla ja võta jalatsid jalast. Ja ta tegi nõnda, käis alasti ja paljajalu. Siis ütles issand, otse kui mu sulane Jesaja on 3 aastat käinud alasti ja paljajalu, märgiks ja endeks Egiptusele ja Etioopiale, nõnda ajab Assuuri kuningas Egiptuse vange ja Etioopia asumisele saadetuid noori ja vanu, alasti ja paljajalu, istmik paljas egiptlastele häbiks. Siis nad ehmuvad ja häbenevad Etioopia pärast, kes oli nende lootus, ja Egiptuse pärast, kes oli nende uhkus. Ja sel päeval ütlevad selle ranna elanikud, vaata, nõnda läks meie lootusega, kuhu me põgenesime abi saama, et pääseda Assuuri kuninga eest, kuidas me nüüd pääseme. В год, когда Тартан пришел к Азоту, был послан от Саргона, царя Ассирийского, и воевал против Азота, и взял его. В то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так, пойди, сними вертище с чресл твоих и сбрось сандали твои с ног твоих. Он так и сделал, ходил нагой и босой. И сказал Господь, как раб мой Исаия ходил нагой и босой 3 года в указание и предназнамение о Египте и Эфиопии,
Так поведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, нагими и босыми, и с обнаженными чреслами в просрамлении Египту. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Эфиопии, надежды своей, и из-за Египта, которым хвастались, и скажут в тот день жители этой страны: вот каковы те, на которых мы надеялись, и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского. И как спаслись бы мы? see jaguneb 3 lõiguks. Здесь есть 3 части. Esimene lõik asetab meid kindlasse aega ja kindlasse kohta. Первый отрывок, он определяет нас в определенное место и время. Saame vaadata praegu koos ühiselt kaarti. Мы можем вместе посмотреть на карту. Siin me näeme siis seda piirkonda, millest käib jutt. И здесь как раз виден вот эта территория, этот регион, о котором идет речь. Ja kuningas Sargon II oli siis Jesaja teenistuse ajal üks Assüüria kuningatest. И во времена Исаии царь Саргон, он был царем ассирийским. Ja 3 aastat nad piirasid Samaariat. И 3 года они окружали Самарию. Ja Samarii. lõpuks said selle linna enda kätte, vallutasid selle. И в конце концов они захватили город. Ja nagu me lugesime, siis täpselt sellel perioodil pärast seda, kui nad olid vallutanud Samaaria, seesama kuningas Sargon läks ja vallutas Ashtadi. Siin kaardil me näeme siis seal ranna lähedal, umbes 18 miili on see nii-öelda sellest rannikust. И как раз в то время, когда тут описание идет того, как Саргон захватил город Азот, это Ашдод на карте, он виден недалеко от моря. Ja sellel ajahetkel И в этот момент времени kõneles issand Jesajaga, проповедует или говорит Бог Исаии. et mine päästa kotiriie oma niudelt valla ja võta jalatsid jalast, ja ta tegi nõnda, käis alasti ja paljajalu. Он говорит, что просто сними свою одежду и сбрасывай свою обувь, и иди, ходи нагим и босым. Päris huvitav olukord, kui ennast asetada sinna sellesse kohta, sellesse aega ja nende inimeste hulka. И вот интересная ситуация, если вы подумаете, и вы поместите себя в это время, и будете среди этих людей там. Jumal annab prohvetile ülesande käia 3 aastat alasti. Бог дает пророку наказ ходить 3 года голым. Ja Jumalal on sellega sõnum sellele rahvale. И у Бога есть призыв и послание народу. Aga kui ma kujutan ette, et 3 aastat, no minu eas juba 3 aastat läheb päris kiiresti, aga nooremate jaoks võib-olla on see terve igavik. И 3 года, ну, может быть, для кого-то, кто постарше, это время пролетает быстро, но если молодых подумать людей, то для них это пока будет вечность. Missugused mõtted võisid nende inimeste peades käia, vaadates seda prohvetit? Какие мысли у них были в голове, когда они смотрели на пророка? Kas miski sundis neid küsima Jumalalt, et mida me peame tegema? Было ли что-то, что заставляло их там задуматься и спросить у Бога, что нам делать? Või oli seal pigem südames küsimus või hinnang sellele kummalisele olukorrale? Или же у них была какая-то оценочная ситуация и негативное осуждение вот этого, что происходило там рядом с ними? Hinnang, et Isaia on hull näiteks. Что Исаия, он вообще сумасшедший. Aga suurt pilti vaadates oli sellel väga oluline tähendus. Но если посмотреть на более широкую картину, то у всего этого было очень важное послание. Vaatame korraks Jesaja 20
Siis ütles issand, otse kui mu sulane Jesaja on 3 aastat käinud alasti ja paljajalu, märgiks ja endeks Egiptusele ja Etioopiale. Nõnda ajab Assuuri kuningas Egiptuse vange ja Etioopia asumisele saadetuid noori ja vanu alasti ja paljajalu, istmik paljas Egiptlastele häbiks. И сказал Господь, как раб мой Исаия ходил нагой и босой 3 года в указании предзнаменования о Египте и Эфиопии, так поведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, нагими и босыми, и с обнаженными чреслами, посрамление Египту. Jumal räägib asjadest, mis saab toimuma. Бог говорит о том, что будет происходить. Ja mis siis toimus? И что же произошло? Sargon vallutas Ashtadi. Саргон захватил Азот. Mul on siin 2 fotot sellest ajast. 2 фотографии того времени. Tõepoolest 1967 arheoloogid leidsid kivitahvleid. В прошлом столетии археологи нашли вот каменные скрижали. Ja väga huvitav on, et tõesti sama nägu on see kuningas siin, nii ühel tahvlil kui teisel tahvlil. И как ни странно, вот царь, он с одно и то же лицо у царя, и на одной табличке каменной, и на другой табличке. Ja panen uuesti kaardi. И поставлю опять карту. Kui me loeme siin, on kirjas viited egiptlastele ja etiooplastele. И как мы можем в этом отрывке увидеть, там есть ссылки на египтян и на эфиопов. Ja asja olemus on see, et vanal ajal Etioopiaks kutsuti egiptlasi ja nii-öelda neid 2 rahvust seal. И на самом деле, как бы контекст того, что тут сказано, что эфиопами называли египтян. Ehk siis tegelikult need Iisraeli rahvad, kes Assüüria kuninga survel liikusid oma eluga Egiptuse territooriumile. Ja siin nii-öelda viidataksegi siis nendele juutidele, kes asusid sinna Egiptuse territooriumile elama ja otsisid sealt nii-öelda nagu hõlpsat elu. Точнее сказать, это были на самом деле, именно назвали эфиопами тех евреев, которые во времена нападок ассирийского царя убежали и покинули, осели в Египте. Ja kui me lihtsalt lööme lahti Vana Testamendi ja mõtleme selle peale, et egiptlased, etiooplased, täna me üldse Etioopiat tunneme nii-öelda Aafrika mandri lõuna pool või keskel. И если посмотреть на Эфиопию в данный момент, то Эфиопия находится, она где-то в середине африканского континента. Nii et siin on väga oluline mõista, et Jumala valitud rahvas oli surve all Assüüria ja ümbritsevate kuningate poolt. Nad läksid Egiptuse territooriumile ja me saame seda lugeda teisest ajaraamatust. Nad said seal territooriumil elada, valitseda, vallutasid linnu. И вот евреи, которые покинули во время осады, ассирийской осады, ушли в Египет, они там захватили города, это можно прочитать во 2 летописи. Ja tekkisid sidemed. И у них возникли некоторые связи. Ja oma igapäevases elus nad hakkasid toetuma oma mõtteviisis tohutult sellele rikkusele, mida oli Egiptuses ja selle Niiluse nii-öelda suudme ümber. И вот во времена, когда они жили там, в Нижнем Египте, у них были хорошие взаимоотношения с местными, на них оказало огромное влияние то богатство и то, как они там жили. Ja nad hakkasid ebajumalatele ohverdama. Они начали жертвовать и быть идолопоклонниками. Nad hakkasid valima neid jumalaid, kes olid meelepärased nendele kuningatele, kes
neid ümbritsesid. Они начали выбирать себе богов, которые были выбраны царями, которые окружали их. Ja nad kaotasid oma südame ja oma meelsuse ja oma vaate tõelisele Jumalale. И они потеряли свое сердце для настоящего истинного Бога. Paneme veel tagasi selle kaardi. Miks me vaatame seda kaarti И nii palju? почему мы смотрим сейчас на эту карту? Vahemere ääres oli nii-öelda highway või tee läbi nende linnade, kus siis needsamad Iisraeli rahvad sealt Egiptusest liikusid Samaaria ja Egiptuse vahel. И вот вдоль этого моря, Средиземного моря, была большая дорога, по которой египтяне двигались в сторону Самарии. Ja needsamad linnad, 5 linna õitsesid samuti tänu sellele. И вот эти 5 городов, они на самом деле были очень богатыми благодаря этой дороге. Gaza, Askelton, Ashtad, millest me juba rääkisime, Kat, Ekron. Вот все эти 5 городов, которые там указаны на карте. Ja nüüd, kui me pöördume tagasi selle piiblikoha juurde, mida me täna koos loeme, И если мы опять вернемся к этому отрывку, который мы вместе читаем, siis 3. lõik räägib sellest kuulutusest, то 3 отрывок, он говорит о пророчестве. missugusesse vaimsesse ja mentaalsesse olukorda satuvad need rahvad. Куда попадут вот эти народы, в какое душевное и духовное состояние. Vaatame siis siit 5. versist alates. И начиная с 5 стиха мы будем смотреть этот отрывок. Siis nad ehmuvad ja häbenevad Etioopia pärast, kes oli nende lootus, ja Egiptuse pärast, kes oli nende uhkus. Ja sel päeval ütlevad selle ranna elanikud, vaata, nõnda läks meie lootusega. Kuhu me põgenesime abi saama, et pääseda Assuuri kuninga eest? Kuidas me nüüd pääseme? Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Эфиопии, надежды своей, и из-за Египта, которым хвастались, и скажут в тот день жители этой страны, вот каковы те, на которых мы надеялись, и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя Ассирийского. И как спаслись бы мы? Ja siin ongi õige hetk teha viide sellele ajaraamatu loole. И это как раз хороший момент, когда мы могли бы сослаться на 2 летопись. Ja seal on issanda prohvet Oodet, И там от пророчества Господа, kes läks vastu sõjaväele ja see sõjavägi oli siis teel mööda seda rannikut Samaariasse. и пророчество о том, как двигались вражеские силы вдоль побережья Самарии. Ja me loeme Alekiga nüüd ette teile siin 12. kuni 15. versini olukorra, kuidas Iisraeli rahva süda pehmenes või teatud hulgal inimestest süda pehmenes. И мы прочитаем вместе 2 летопись 28 с 12 стиха история о том, как сердца израильского народа стало мягким у некоторых людей. See prohvet lihtsalt kutsus üles mõtlema kõiki, kes võtsid vangi oma vendi. Пророк тут призывал и говорил о том, чтобы освободить своих братьев, которые некоторые взяли в себе в плен. Ja ta küsib neilt, kas teil ka endil ei ole süüd, kas te ka ise ei vaata Jumala suunas? И он спрашивает у людей, разве у вас нету вины у самих, и разве вы не смотрите на Бога? Nii et loeme siis 2. ajaraamatu 28. 2 летопись 28 Seda mul kahjuks глава. slaidil ei ole. У меня нету этого сейчас на слайдах. Ja siis tõusid mõned mehed efraimlaste peameestest, Asarja, Johanani poeg, Perekia
Messileemati poeg, Hiskia, Sallumi poeg ja Amasa, Hadlai poeg, sõjast tulijaile vastu ja ütlesid neile, ärge tooge vange siia, sest te teete meid süüdlaseks issanda ees, kui mõtlete lisa tuua meie pattudele ja süütegudele. Tõesti, meie süü on suur ja Iisraeli peal on tuline viha. Siis sõjamehed loobusid vangidest ja saagist, vürstide ja terve koguduse ees. Ja nimeliselt nimetatud mehed tõusid ning võtsid vangid ja riietasid saagist võetuga kõik, kes neist olid alasti. Nad andsid neile riided selga ja jalatsid jalga, söötsid ja jootsid neid, võitsid neid ja panid eeslite selga kõik, kes olid nõrgad. Ja viisid need Jeerikasse, palmide linna, nende vendade juurde, seejärel tulid nad Samaariasse tagasi. И встали некоторые из начальников сынов Ефремовых: Азария, сын Иегоханана, Берехия, сын Мишелемофа, и Иезекия, сын Шалума, и Амаса, сын Хадлая, против шедших с войны, и сказал им: не вводите сюда пленных, потому что грех был бы нам перед Господом. Неужели вы думаете прибавить к грехам нашим и к преступлениям нашим? Велика вина наша и пламень гнева Господня над Израилем. И оставили вооруженные пленных и добычу у военачальников и всего собрания. И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех нагих из них отдели из добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город Пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию. Ja see on just see, millele juhib tähelepanu Jumal. Это как раз то, на что указывает Бог. Et vennad lähevad vendade vastu, riisuvad naabreid. Братья идут против братьев и грабят соседей. Neile meeldib ilus elu. Им нравится красивая жизнь. Nad võtavad orjadeks oma poegi ja tütreid või vendade poegi ja tütreid. Они берут в рабство детей и дочерей своих братьев. Aga kuidas see saab sündida? И каким образом все это произошло? Ainult siis, kui süda läheb kõvaks. Это может произойти тогда, когда сердце стало жестоким. Kui hakkad vaatama ebajumalatele. Когда начинаешь смотреть на лжебогов. Kui hakkad elus seadma olulisele kohale asju, mis võistlevad Jumalaga. Когда ты ставишь в своей жизни на первое место некоторые вещи, которые будут в противоречии с Богом. Ja nii nagu me lugesime Heebrealastele 4:12, siis me inimestena jääme alati sellesse võitlusesse või valikutesse. И как мы прочитали к Евреям 4:12, мы как люди, мы всегда будем вот в таком сражении. Kas me teeme valiku olla alandlik, vaadata Jumalale, usaldada teda? У нас будет выбор быть покорными Богу, доверять Ему. Või toetuda oma käsivarrele, oma sõjaväele, oma omaslatud kogemustele. Или же доверяться своей сильной руке, вооруженным силам, или же прочему опыту. Kellele me paneme lootuse? На что мы полагаемся? Ja vaatame lõpetuseks Jesaja 30 ja 31, 2 verssi. Давайте в конце прочитаем Исаию 30 глава с 31 ja 2 31 и 2 стих ja 31, 1. и 31 1 стих. Häda kangekaelseile lastele, ütleb issand, kes peavad nõu, aga ilma minuta, ja kes teevad liidu, aga ilma minu vaimuta, lisades patule patu, kes lähevad alla Egiptusesse, küsimata nõu minu suust, et põgeneda Vaarao kaitse alla
ja otsida varju Egiptuses. Горе некоторым сынам, говорит Господь, которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта. Ja 31. Häda neile, kes lähevad Egiptusesse abi saama ja otsivad tuge hobustest ning loodavad sõjavankrite peale. Sellepärast, et neid on palju ja ratsanike peale, sellepärast, et nende hulk on väga suur. Aga ei vaata Iisraeli püha poole, aga ei vaata Iisraeli püha poole ega küsi nõu issandalt. И 31.1. Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израиля не взирают и к Господу не прибегают. Ühesõnaga, sellel ajahetkel rahvas liigub Egiptusesse ja ei küsi nõu Jumalalt. Вот в этой ситуации, которая была там описана, израильский народ уходит в Египет, просит о помощи и не спрашивают помощи у Бога. 31 ütleb, küsimata nõu minu suust. 31 ütleb, sellepärast, et nad ei vaata Iisraeli püha poole ega küsi nõu issandalt. 32 стих начинается «Не вопросив уст моих». И 31, в 31 главе 1 стих говорит «На святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают». Nii et tulen siis tagasi meie tänaste punktide juurde. Мы возвращаемся к нашим пунктам. Millest me siis rääkisime? О чем мы сегодня говорили? Jumalal on lahendus, aga meie mõtteviis ja süda proovitakse alati läbi. У Бога есть решение, но наши сердца и образ мышления будет проверен. Ja meil on vaba valik, kellele toetuda ja kellelt nõu küsida. И второй пункт, у нас есть выбор, на кого полагаться и у кого спрашивать совет. Ja nii nagu me saame õppida sellest perioodist Iisraeli rahva ajaloost, И также, как мы можем научиться вот из этой истории израильского народа, siis on väga tark küsida oma kõigis elusituatsioonides nõu issandal. и точно так же мудро спросить, исходя из этого, мудро полагаться и спрашивать совета у Господа. Soovin teile head nõu küsimist Jumalalt, issandalt ja püsivat Jumala sõna uurimist. Желаю хороших спрашиваний, советов у Господа и изучений, продолжения изучения Слова Его. Aitäh! Спасибо. Suur tänu Ahtile. Koguduse liikmetele tuletan meelde, et siis tuleva nädala kolmapäeval me saame kokku erinevates linnaosades väiksemates gruppides. Nüüd aga laulame tänase teenistuse viimase laulu, milleks on Valmista mind. Valmista ja aita olla püha koda sinule. Andsid meile ja lasid surra oma poja Jeesuse. Oled Isa meie juures,
sellega on tänane teenistus lõpule jõudnud, me kohtume juba uuel nädalal. Don't wanna live a lie. I wanna live alive, and you make me alive. Don't wanna just survive, be safe but half alive. This little light of mine, this little spark divine, I'm gonna let it shine. I am living.